Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Ka National People's Party na do mentakasngi kalala ban Synshar hi tang Marwei naga jingwan penyesok ki laingut ki MLA ka Seng Kongres. Hadu menhinden kasngi ka NPP ka don arpu perangut ki MLA ban mentakasngi ka jingdon ki MLA jong ka Seng kalakeu syakalai puwengut hagi ying dor bar thau an ka badan hendru pongut ki dekhot watla yamenta ka don san pokundaingut namar ka jing light thali ka syuki MLA na gambe gere. Yamenta ke NPP ke yatrelang, bat ke BJP, UDP, HSPDP, bat kala yoru ke jingkershan na ki MLA Seng na ramrai jerngam constituency bat na bak mara. Ka jingdon pa jong kaliang Synshar kala keu sya ka sapu kendai ngut na ka sapu hendreu ngut bakin thup yau lampang baru sembut lampang kat ba kaliang persyak kala hiar sya ka sipong ngut. Namar kata ke NPP kam Donkam Shuh ye Kiwei pat ki Seng san perthai banyak trailang haka sorkar MDA bat kalala ban Synshar hi tang Marwei. Haus nem arajar arpulai ke NPP tang naladi kala job arpu hundreungut ki MLA bat hadin ke jingdon pa jongka kala keu syaka arpu hundreungut hadin bawan penyasok ki arngut ki MLA ke PDF bat benta kala don lai puwei ngut. Yes, sir. Now it's here. I request Dr. Khalid